रेल्वे रुळा कुशिकच्यान आपल्या शेतात वतना ट्रेनीक आदळून धारगळची संजिता साळगांवकार ही 45 वर्सांची बायल आगताक केली। ती धारगळेत देवूळ वाडयवेली। गजाल घडल्या शापोरा रेल्वे ब्रिजा कुशीक। संजिता भात एकठांय करपा खातीर प्लास्टीक पिशवेचो गठ्ठ माथ्यार घेवन वताली। मरातल्यान ट्रेन वता तिचेर तिचे लक्ष गेले ना। गाडी कितें तो पीसीआराचो 100 नंबर लोकलान कोणी तरी ही लोकल बायली संजिता साळगांवकर म्हणून तर ती आपल्या शेतान वयताली दिसता ती हांगा येता बोर्डा कडेन जेन्ना पावली तेन्ना तिची धडक हेका रेल्वे आसता न्ही हेका बसली थंयच्यान वचून ती हांगा पडली ऑन द स्पॉट ते आतां रेल्वे पुलिसांक कळ्ळें जे आसा ते येतात। पहिले गोवा इंटरनॅशनल ओपन ग्रँडमास्टर बुद्धिबळ सर्तीत इराणी आणि युक्रेनी जीएम प्रत्येकी 5.5 पॉइंट घेऊन टॉप 4 सुवातींचेर आसात। 5वे सुवातेर 5 पॉइंटां सयत ताजिकिस्तानाचो जीएम आसा। आतां मेरेन 6 राउंड जाल्यात। भारतीय जीएमांतलो टॉप खेळगडो दीपन चक्रवर्तीचे 5 पॉइंट जाल्यात। तो 7वे सुवातेर आसा। डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमार चालू आशिल्ल्या ग्रँडमास्टर चॅस सर्तीत इराणाचो ग्रँडमास्टर इदानी पोयाचे 6 राउंडा उपरांत 5.5 पॉइंट जाल्यात आणि तो टॉप सुवातेर आसा। ताजे इतलेच पॉइंट घेवन उक्रेनचे जीएम सिवूक विताली, नेव्हरॉफ वॅलरी आणि बेडनात्स्की विताली दुसरे ते चौथे प्लेसीचेर आसात। अजाप म्हळ्यार टॉप सीड युक्रेनी जीएम क्राउत्सिव मार्टिन सामको बॅड पॅचान चलता आणि ताजे 3.5 पॉइंटूच जाल्यात। मार्टिन सध्या 66वे सुवातेर आसा। भारताचे आव्हान जीएम दीपन चक्रवर्तीच्या हातान आसा अशें दिसता। ताजे 6 राउंडा उपरांत 5 पॉइंट जाल्यात आणि तो 7व्या सुवातेर आसा। गोंयचो फिडे मास्टर अमेय अवधील लोकला मदीं सगळ्यांत वयर म्हळ्यार 4.5 पॉइंट घेवन 25वे सुवातेर आसा। तितलेच पॉइंट घेवन नितीश बेलूरकार 33वो आसा। प्रुडंटा खातीर नीरज प्रभू। एफसी गोवाचे पोरूच्या टीमींतल्यान काय बरे प्लेयर गेल्यात खरे, मात नवे प्लेयर आयल्यात तांणी बरे भशेन आपली शैली वळखल्या। ह्या टीमीचेर आपूण सातिस्वेत म्हूण कोच सर्जिओ लोबेरा म्हणटा। फेर्रान कोरोमिनासाक पंगडान दवरून घेतलो आणि ताणें अंदूय पेजात सुरवात केल्या म्हूण लोबेरा उमेदीन। Comparar dos equipos es muy difícil, ya es muy difícil comparar dos jugadores, o sea que comparar dos equipos en el año pasado y este es muy difícil. I think comparing two squads is very difficult, let alone comparing two players. So in that sense, I don't think it'd be good to go in that direction. Es verdad que ha habido movimientos, que hemos hecho nuevos fichajes, que hay jugadores que han salido, hay jugadores que han entrado. Yo estoy muy contento con la plantilla que tenemos. It's true, that there's been quite a bit of movement. A few players have left, a few players have come in. We've replaced certain players, but I'm very happy with the squad and the signings that we've made. Creo que tenemos una plantilla lo suficientemente competitiva y compensada, a pesar de que han salido algunos jugadores importantes, pero también han llegado otros que para nuestra idea de juego nos vienen muy bien. For the squad that we have, I think it's very good for what we are trying to achieve. It is true that a lot of important players have left the club, but I also think that there's been players who have come in who can help us benefit in the style of system that we play. Estoy contento con los nuevos fichajes, estoy contento con los jugadores tanto indios como extranjeros que hemos podido traer, por lo tanto como entrenador estoy muy satisfecho de la plantilla de la que dispongo. I'm very happy with the new signings that have come in, the Indian players as well as the foreigners, and as a coach I'm very happy with the squad that I have at my disposal this year. Este año hemos conseguido que en 2 partidos Coro haya marcado 3 goles. This season we've managed to already have Coro score 3 goals. Incluso un central nuestro también ha marcado. And we've also had a centre back scoring. Yo creo que lo más importante no es quién meta los goles, sino que el equipo consiga los goles que necesitamos para poder ganar los partidos. What's important rather than who's scoring the goals is about us scoring the goals to ensure that we are reaching the semi-finals. Estoy muy contento de haber mantenido a Coro en el equipo, el máximo goleador de la liga el año pasado, con muchas ofertas, que ha decidido continuar con nosotros. I'm very happy to have retained Coro this year, being the top goal scorer in the league. Get a lot of offers from multiple teams, but he decided to continue with us. Ha demostrado que está al nivel del año pasado, consiguiendo 3 goles en 2 partidos. He's already shown that he's at the same level as last year, having scored 3 in 2. Pero para eso hace falta un equipo detrás. But for him to be able to do what he's doing right now, he needs a team behind him. आणि आता नवरात्रांनी पळोवया म्हाड्डोळचे म्हाळशेचो मकरोत्सव।
हे बुलेटिनाक सोंपता खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.